I da vas sve puno pozdravim. I evo me ođe na šetalištu, čak da vidite. Nema niđe nikoga, blizu 5 sati. Ja hoću da prošetam, da ubijem jednu dobru šetnju, jest da kišica pada, ništa strašno, ona sitna, hladna, mora da ubrda gore snijeg, ali evo, bit će ovo jedan video obavještenja. Stao sam ođe kod lampe, najbolje se vidi, gdje ću da vas sve prvo puno pozdravim i da vas obavijestim da se vraćam snimanju na onome mome drugom kanalu pod nazivom 158 video. Tamo sigurno ima preko 2 godine da ništa nisam snimio. Evo, protrčao sad jedan lik, odlučio se skvasi, dobro. I znači vraćat ću se tamo polako snimanju i izbacivanju klipova. Evo, danas će već da bude klip, to je sutra. Lagane teme, znači što se tiče ovoga drugog kanala 158 video, imat ćete dolje sve linkove, ako želite zapratite, lajkujete itd. Ne volim to puno da davim oko toga, uglavnom bit će totalno drugačije teme, neće biti gaminga na tom kanalu, da znate, pa ako budete želi zapratite, podržite me, uglavnom bit će svašta nešto, ne puno editovanog materijala, znači uglavnom nešto između vlogova, story time-a itd. Onako, spontano mi je pala ova ideja, čuči mi tamo kanal, zašto da ne iskoristim i da probam da snimam još neke druge stvari. Eto, jedan kratko obavještenje i još jednom da vas puno pozdravim i do gledanja. Evo, Budva iza mene, kako je ružno vrijeme, brate moj. Ajde, imaš divan kišobran, čao.